Ekipa, nalazim se na Runu, ponedjeljak je. Došla sam se naći sa Jelenom, njen bebač spava ovdje. Inače ja i Jelena se znamo već 2 godine, ali brinem da smo se u te 2 godine vidjeli eventualno 6 puta. Inače ovo njen bebač plaća, ja ću ga sad malo pogurati. Lumi zajebava, Jelena sjedi tu sa svojim ogromnim kolicima. Ide usporedi. Sjeli smo na kavu, evo ovakva mi izgleda kava, dakle ovo će ne sjediš na kavi, nek sam guraš nešto. Televisa presenta, Igor Mini, Igor. Ćeš se nasmijat malo? Ali on ti zna kameru, već se naučio. Ćeš se snimat malo? Ćeš se nasmijat? Ćeš bok? Uglavnom Jelena i ja smo na misiji da napravimo krug, ali smo već na pol kruga sjeli na kavu. Čekaj, realno ovo ne nije pola kruga. Da, nije. Dobro, ja se tješim. Napravila sam nešto čudno, što nisam očekovala da ću napraviti. Uglavnom, otvorila sam taj neki novi profil na kojem ćemo svi vježbati skupa. 60 dana. Neki uspiju i prije neke rezultate napraviti. Ali dosta je dobro. Već vas je onak 10.000 tamo, tako da super. Ko još nije skužio, želi se uključiti, možete se uključiti. Upravo idemo otvoriti auto na pranje. Lumi je nešto nervozna danas. I sjedit ćemo na kavi sa tatom malo i onda ćemo pokupiti piki. I danas mi je domašnji dan. Sutra će ići na trening, tako da ću snimiti sutra. I nekak nisam baš nešto od volje danas, nisam kreativna. Izgledam ovak i tako ću gledati do kraja dana, tako sam izgledala i zadnjih 2 mjeseca. Možda malo dođem k sebi sad kroz 1 dana, pokušavam se još priviknuti na ovu ideju da više nismo zatvoreni u kući, tako da, eto, to vam je to ukratko. Čisti auto, nema ništa ljepše nego kad je auto friško opran. Sve se sjaji, felge se sjaje. Ok, car and porn over. Video, is it? Come on, buddy. Come on. Idemo se igrati u park. Ajde, look, we're going there. Ajde, dođi, idemo se igrati. Ajde, ajde. Nećete niko ostaviti. Ja. Čekaj. Bebo je sad sunce oprala. Ajde. Catch daddy. Ljudi, subota je. Došli smo na ovaj gusarski brod koji viđamo već onak fakat puno puta od kad smo gledali Samobor. Evo da ne snimam tuđu djecu. To je naša subota. Bog beba. Ješ se igrat? Obožavam dolaziti u dječje parkiće jer onda vidim kako drugima djeca vrište. I znam da moje nije jedino u fazi. Znači doslovno se svi bacaju po podu i plaču i vrište. Ko se probudio? Ko se to probudio? Neko već si gladno. Ćemo mijenjati pelenu. Ćemo mijenjati pelenu i ću pa papati. Joj, ne mogu se razbuditi. Ne mogu. Ćeš otvoriti okice? Ćeš otvoriti okice? Ćeš mi otvoriti okice, Pepa? Ne želim se probuditi. Ajde, otvori okice. Bog, jutro, pa ti si se naspavala. Idemo na njeni boravak mijenjati pelenu jest. Mijenjati pelenu i papati. Da. Pokić, nek si se lijepo naspavala. Da, sad ćemo mijenjati pelenicu, može? Da. Evo ljudi, došao je taj dan. Charles je danas rođendan. Upravo mu upakiram poklon, ogroman, ne znam kako će stat. Lumi full brblja danas ujutro. Si brbljava? Da. Jesi? Tako da idem zamotati ovo prije nego što dođe iz teretane. A valjda ću ga dobro umotati, sad ćemo vidjeti.
zato što mu je rođendan. Nažalost, nema sunca, tako da malo će biti shopping. Još i u 19. stoljeću prevladava. Ili mi je samo onih se ide na ručak. Stigli smo. Radi, došli smo na ručak, glumi mala i stamak i malo ćemo pojest, malo ćemo popiti, došli smo sa taksijem i nakon toga idemo po Bali pa ćemo vidjeti kako ćemo preživjeti dan s Bali, načelo su rođeni. Please enjoy, and here's a good vibe. Yeah. Can you, you know what, before I... She's tired. Because she knows what I've just done. Ali, how do you sing? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, dear daddy. Happy birthday. Happy. Happy. Happy birthday. See you. Happy birthday. Cheers. Happy birthday. Thursday Happy Thursday. or Tuesday maybe. Evo nam Bali, Bali bok. Bok, jel znaš di idemo Bali? Do you know where we are going? Do you know? Yeah. Where? Where? Seaside. Yeah, idemo malo spontano smo se dogovorili, ja nisam se ne šminkala, da idemo na plažu. Malo smo se zaželili mora i tako, i tu smo se probudili i stvarno, imamo sat i pol do tamo. Ja radim najgore uvode, nikad ne znam šta, kako da vas uvedemo ide. Uglavnom, idemo na kavu, na more. Po najgorem mogućem suncu, najgora moguća ideja. Vidjet ćemo kako izgleda plaža u nedjelju, pretpostavljam prenatrpano, tako da... Bali, šta radiš? Bali, can you say seaside? Seaside. Sounded like Sisa. Are you going to the beach? Beach. Beach. Bog Bali! Nalazimo se u Selcima, malo dalje od Crikvenice. Ja imam podočnjake danas, ne znam od čega, dobro. Pisalo je da je plaža pješčana, međutim nije, kao što možete vidjeti, ovo nije pjesak. Tako da iskreno nisam sigurna više što je definicija pijeska u Hrvatskoj, možda je šljunak pijesak, a pijesak i šljunjak, nemam pojma. Čal sam zaboravila svoje kupaće u auto, tako da se ne kupa, ali tam neki su prička početku sa Bali. I ja iskreno nisam očekivala ovako puno ljudi, mislim znala sam da je nedjelja, da će vjerojatno doći iz okolnih mjesta, iz Zagreba i tako dalje. Tako da iskreno ne mogu se ni zamisliti kako ovo izgleda usred turističke sezone, jer ovo je apsolutni kaos. Vruće je, ali nije onak još super jako sunce, tako da ovo mi tu jede. I mislim da ćemo nakon ovog kupanca od Bali ići na neku drugu plažu, malo nam je ipak ovo too much. Ako ništa, zato što doslovno se slikam s nekim svakih 5 minuta, tako da mi nije baš neki gušt. I naći ćemo neku drugu plažu. Probali smo na putu za Zagreb. Na plažama je apsolutna ludnica, ne bi čovjek rekao da se itko pridržava ikakvih mjera, niti nema neke baš potrebe na zraku, ali kaos je totalni. I skukali smo se i nije nam bilo dobro i svi su počeli vrištati u jednom trenu i ja sam
Dakle, moj level organizacije je takav da sam skužila da nemam više pelena, tako da sam morala Lumi staviti ogromnu pelenu od Bali i moram se baciti u dućan. Nažalost, nema ih, ovih Huggiesa nema nigdje osim u jednom, tako da morat ću se baciti u shopping i u biti dobro da mi je ponestalo jer je cijelo vrijeme na toj jednoj jedinici, a već je fakat narasla, a previše sam ih kupila u paketu, tako da sad mogu kupiti malo veće pelene. Tako da morat ću se sad zaletiti do dućana i ići kupiti 1.000.000 pelena, to vam neću snimati jer će biti dosadno, ali ovo je bio sam nekakav presjek ovih tjedana dok nisam ništa snimala, kao što možete vidjeti onako padobranac sam upadala iz jednog kadra u drugi. Pokušavam se onak kao full potruditi da snimam nešto smisleno, ali onak krenem pa mi 1.000.000 obaveza uhvatiti i ne snimam pol dana i onda mi više ništa nema smisla, tako da mi je full teško onak skoncentrirano raditi vlogove, zato ih ni ne snimam. Ali pokušavam sad nekakav red uvalit, malo mi je sve nekak stalo i zakompliciralo se kako je bila karantena pa se sve otvorilo pa sad opet niko ne zna šta će se dogoditi. I kao pokušavam se vratiti u normalu, ali se ne pokušavam vratiti u normalu i onak totalno sam iznad sebe. Ali dobro, Lumi je sad upala u neku super rutinu što se tiče spavanja popodne i znam da je Bali vrtiću za 4, ali imaš čekao da tih 8 sati fakat kratko traje. I pokušat ću se sjest i napisati na papir i onak malo bolje se skoncentrirati, raditi ove vlogove jer znam da ih volite gledati, a fakat mi je glupo kad su onak ovak nabacani i kad nemaju nikakvog smisla. Tako da ispričavam se i stvarno ću se potruditi da budu više smisleni i zabavniji, ali eto, baš mi je bila onak neka kaotična situacija, tako da od sutra sam organizirana i sve ću vam lijepo nasnimiti obećamo. Eto, hvala kad ste još jednom gledali moj nabacani video i nadam se da će idući biti bolje.